بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mauli mga palanggungan na agama Islam, tukbal ko kanyo in lafal kabiyaksahan, halafal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi asin nasabot sin temangud na to hay doon in pangadjian amo ni tukbal ko kanyo parihalan sin sarsila sin Islam. Kalau ini baku kato niyo kamatauran diha ini sabab dia mahangin amuin dia pagkarungan na to mag sarsilasin amuin parihalan sin ini Islam. Di ko pa masabot inamuin maudu atau topic sin pengajian na to ini sandakuman haupu amo nabaya ako sabuton in kahalan sin amuin mga manusia dito ha pagtawakon sin amuin ini biyata sin Quran mga manusia naghula dito ha amo ilaw niya as-sarqul adna min al-ard. Amo nasabot halaw man sin amo in suratul Rum beta sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in naaw ng pagbuno sin Persian Empire iban sin Roman Empire law niya dito ha adnal ard bang mumaknahin adnal ard in hatin niya babaan sin lupa insya kaulaulay na mo in lupa ang taasan na iwan ang babaan niya bahahati ko pasalan sin amuin baita kato sin mga maghindo amuin ini geography baita nila kato in gumi in tibulong in gumi baita nila magligot in gumi ha kululing sinamuin suwayban sin bulan niyon di magiging amuin kuan na bang bahagi mo magduway na mo in nilufa in gumi yaon dahil nga amuin lang sin kuan khatul istiwa ati ni amuin law simbasa ang galis sa Ecuador bahagi mo matuwihan na atul istiwa amin mataas gudlis yaon mabuntol ang pamubiyahagi na mo in hang tunga niya yaon magduwa tungaon mo sabi na mo ng tunga niya makamutangin na mo pag yanon Middle East dito hagi tungan sin kuha namin lang na di tungan sin subangan in Arab kawan tagdua hula agad na in Palestine iban Israel kawan tagdua hula katantan sila halawon sin pagtawakon Middle East country halawon sin hula amon nakasud palawon sin Middle East ganito na Middle East yaon kalagwan sin hula Arab aun dito pag yan yung beta sin Quran adnal ard in adnal ard to amon bangha mga di kita sinamo in geography sin kuan niya nakabutang dito pagtawa kun sin basa ang galislaw niya amon Asia Minor
In Asia Minor, dito nakabutang yung duha. Hula, makusog, nagbubuno, nag-aagaw sinamon pagkawasa, nag-aagaw sin pagpaluag sin halaman, nag-aagaw mag-control sinamon dunya, at sila rain makusog hawak tuad to. In Roman Empire, ewan sinamon Persian Empire, yat to sila nakabutang ha, pag yanon Asia Minor, lang sin Arab Asia Sura. Amo ti pag yanon sin Tuhan lang niya, lang sin Suratul Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tiyaog lang na inamuin ko na pagbunuan, diyaog inamuin ni Roman, sin Persian, diyaog. Sa alam niya, wahum min ba'di ghalabihim, ubos nila riyaog, dumaog da sila isab, dumaog. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dumaog da sila. Apasalit, tupiyag, in mga mu'min hawla Makkah, nagsisimpatize sila ha, Roman. Pag in Roman Empire ya, uninaagaman niya, Christianity. At iniagama rin halangit, agama sintuhan. In Persian Empire, in siya, wasa nilaw niya, amon, in kayo yung Tuhan nila. Pagsumbaw nila kayo. Naman jari namun mga mu'min na Makkah, favor nila, iban simpati nila ha mga amo in Roman. Diyaugin Roman, ba na demoralize sila. Di lang sintuhan biya kakuyakan, amon siyabot niya alam sin Suratul Rum, yung pagbuno, diyaug in Roman sa ubos nila diyaug dumaog na. Biya na sa dyan hatoy naman kuhan nila, magdaog diyaug sila, hawak ta ating kahalan. Na bang bisarahon mo in kahalan sina mo in hula, diha nakabutang haot sina mo in sila ruwa ini, halubilo in kahalan sina mo in manusia. Wayroon ini kahatulan, wayroon kabaakan mo amuin aturan makahidyato sin amuin kabuhi nila, wayroon pamarinta makatibuk sin pagpulak kanat nila. Sababin sila napulak kanat sin amun long ni asabiya kabali amun tribal emotion, napulak kanat sila sin tribal emotion pag ianun iban amuin lima kurun kanila inamun laku tabiat iban pil palangay bukun marayaw, wayroon maka hidyato sin amuin kabuhi nila. Asabi tulong sin mga manunulat, in kahalan nila amuin tatakdiyahun atawa kukundulin dahil hamon mga kalaungan amin kalidupan tatakdiyahun lang na rin kalidupan iban kalaungan. Ba't amo ito namuin na kuwan nila inamuin lima ko inamun adat tabiat ilpalang ibukun marayaw. Wat malingkan sintahun unum nga gatos iwan hangpo miladi similak inamuin ini sahayasin ini Islam dahil dito ha ini sungab sin Budhira Makkah similak insahaya sin Islam dahil dito salta kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamuin ayat ketandaan sin kekawasahan sin Tuhan Rabbul Alamin dahil dito ha amuin ini lugal yadto amun tagna na naugdun kanyain ayat Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam
allama al-insana ma lam ya'lam. Ini dihay ni timag na si mahaya inamu ini sahaya sin Islam na uno ini diara sin amu ini dahil dito di aksin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasaplag sin amu in risala sin Islam. Uno in risala niya in risala sin amu ini pamandu risala pagkasilasa amo in risala ini ni pagtaymanghod haagama Islam amo atin amo risala diarasin amo ini ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ubos wala miabot 1/4 century way nakaabot 1/4 century in amo in lugay niya nagpasaplag hangpo tagtawtahon ha Makkah hangpo tahon ha Madina atin niya kawan tagtutahon simaplag inamuin risala diarania natayma si manusia nakasud in katan sin naghula halon sin pagyanon Arab Peninsula nakasud palon sin agama Islam oo Inkatan sin amuin Arab Peninsula kaya tabunan sin saya sin ilini Islam nakapatindog muna-muna napapanjari sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halawin sin wala mabot ilini 1/4 century napindan niya in kahalan sin hula Arab dahil nga kalamma pakusog napatindugan niya in Arab Peninsula sin amun ini sarayaw-rayaw agama amin sarayaw-rayaw akidah sa hugot-hugot akidah amuin wayroon kita amuha salsila sin dunya amun akidah humugot na sin akidah sin Islam inhugot niya tanda niya ipagparang sin tao namuin ini akidah niya bang katamakan in akidah niya amun hugot sin amun pamagbog sin tao ha akidah niya wayroon kabakan mo ha salsila sin Islam ang buok amun akida si mamplag diagbukan si manusia amuin ipagparang niya inamuin akida niya bang katamakan ini sin amuin dugaing ini ni manusia amu yatin namun jimatuha ini ni lauman sin amun Arab Peninsula manjari in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paggain Arab kataan simud na paka-Islam inalawin sin Arab Peninsula wayroon na inparman na maita sin kuhan beta sin Tuhan Rabbul Alamin wa ma arsalnaka illa kapatan linnasi basiran wa nadira ina tinibukong maksud impiyag daakan sin Allah Ta'ala batubtub sa jarunha amun lawman sin amuin Arab Peninsula in siya diak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpasaplag sin amuin message sin Islam pakatan dunya pakatan alam na naubos na naalon sin Arab Peninsula asama betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butang siya amuin plano amuin pasaplagon inagama Islam pa buwa sin Arab Peninsula tiagnaan niya muna-muna amuin mga pamarinta nagdaraplin iman sin hula Arab nabiyan na sin amuin dua hula nasabot amuin nagbubuno Persian Empire iban sin amuin Roman Empire amuratin makusog waktu ato ang mga hakunin nila ini mga umat Arab amuin mga tampik matufa Persian ang mga Arab doon in agama nila agama Christianity sa inloyal nila harap pa Persian ang nisabda hindi harapit pa sa lupan sin kuhan ini apot tara sin Persian ini Roman Empire ang mga Arab dito siya naghula aming pagtawag ng niya kasasina in capital city niya aming Busra
in agama niya Christian in loyal pinilaharap pa Roman Empire. Bang magbunuin na mo in dua empire, iniin mo na malanggana among dua hula Arab nagdarap liniban sila mo in kuan ini na muna in plano sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasampayan sila mo in agama Islam pagga-imbita sin Tuhan wa ma arsalnaka illa kapatan linnasi kapatan basiran wa nadira. Muna diak na nagparasya representative pa mga kasultan-sultanan na kuliling sin ini kuan ini. Pirahan niya sulat. Sarta tiap-tiap hambuk ini pemerintah pirahan niya hambuk representative. Nagdasin sulat niya wag niya paka-Islam. Papamawbuon sin ka-Islam. In Persian pirahan niya. In Roman Empire pirahan niya. In Sultan Najasi Habasa Ethiopia yaon pirahan niya. In Kings in Egypt Muqawqis pirahan niya. Ulang labi amin dua pemerintah sin Arab haut sin Persia iban sin ini Roman pirahan niya. Ulang labi pituin sulat iban pituin representative pirahan niya matu nagdarasin sulat niya pinawag-tawag pa ka-Islam papamawbugon pa pagitikaron pa Tuhan Rabbul Alamin papamawbugon sin ka-Islam na unong sambog sin mga ina mo inanini Roman Empire iban sin Habasa lang sin kita biyaon Ethiopia in King sin Egypt Muqawqis jimawab sin sulat marayaw in King nga Egypt Muqawqis nagpara hadiah sa halqa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung sin sulat niya nagpara siya among sa halqa gate daw sin basa sin kita in gate amo ating pagyanon ang buk babay lingkatan amo impia asawa niya Nabi sallallahu alaihi wasallam amo natin ang buk asawa sin Nabi Himariatul Qibtiyah pagyanon Qibtis amo day nga Egypt ang buk day nga mga salingkat-lingkat ini babae gift yato sin amo in king sin Egypt hawak to yato nini umayaon Habasa siya na hinang Muslim hinapusan na hinang Muslimin ini King sin Habasa Sultan Najasi pagyanon inato jimawab day siya mareho na yun ini sinjawab niya saka in Persian amatin bukod sadya gisi ni sulat haanupan sinamuin ini nagdara sa pamuno niya pa inamuin amuin nagdasin amuin ini sulat inamuin kuan nagto damit yan inamuin hula Arab amuin nagsusultan ha kuan amun agama nila Christianity inamuin pagtawagon ni Surahbil ini ni bukod sa jagisi biuno inamuin representative nagdasin amuin sulat na amuyat pinabuk na nga mga sabab may naaw ng pagbuno panagnaan pagbuno naon hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hawak to siya buhi hagwa sin Arab Peninsula amon tinbuno hagwa sin Arab Peninsula naon law niya Mu'ta amuin buno ha ini Mu'ta border sin amuin ini hula Sham iban sin amuin Arab Peninsula naon ng pagbuno habuin Rasul sallallahu alaihi wasallam di habuno ini amuin tu yasain sin Rasul magdasin amon pag nakura iban ang tu nga ibusundalo na naubos na sabili namon mga tu ini naasain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
sa wala na ubusin namin mga ini sundalo sin Islam dito pasalan pag sabil sin tung katao Zaid ibn Haritha iban Abdullah ibn Rawaha iban sin Ja'far ibn Abi Talib pagtungod sin Nabi nakakawa sin kuman Khalid ibn Walid ini Khalid ibn Walid ini rin hawak to sin kafir pa siya sampay pa nahinang siya Muslim wala siya daw kahabuno miyatay siya sampay bukunda siya miyatay habuno in pais niya walang kabaakan mo amo ini panupak sinamon pais niya gisi sinamo ini ilakot tagbak iban si mga among pali panayaw ning ginawabaran niya sa wala miyatay amo in buno dahil nga wakto sing kafir pa siya sampay panahinang siya Muslim pagdaukon in katlo in tunga ibo sundalo nasib niya rin hawak to sinamo pag buno pagga naway na yung kuman na ignay namin itong katao na imulap na siya haamon kuan mga taulong niya assign na kamuroon sin appoint na kami sin kabayaan niyo dumasin pagbuno sin amon kuan yung sa buwero na nakura kuan na yung silawak sin taulong na ikaw na mag nakura na siya man yung naggawa sin amon ini pag nakura na amoy na mo ini kapandayan niya magbuno inamin di hatay kuran kiumanan niya pa unahon pa advance pa unahan pasungin pa unahan inhaunahan piya sibog niya pa ulihan inhalutuo piya kadto niya palawa inhalawa piya kadto pato manjari inamin mga kuhan pangatod nila hadis ito inamin mga Muslim di atungan rintos mataod din pangatod nila pagari na magkita isinamuin usbusin namun bangunbon sinamuin kukusin kuraya magkuan pa kuan mga buhangin kuan mato tinungid luminadlaw sin kuan panganalil mga kuan duang gatos nga ibo sundalo sin Persian iatubang sin akawang nga ibo apuan kawan nga ibo sundalo nagatuban sin tunga ibura na tanto sadya ma kuan malaggo na mo piagbiddaan sa kapandayan ni Khalid pag umisat the same time siya dahon niya mag-atras bukong makoy sa atras harap pa nitungan si desert na nakataliin mga sa tulong ni mapandayin Arab lang na yung kita niyo piaglaw manaktal ang biton kita niyo lang niya matupalawin si desert and sila bang ha-desert di sila kaatuhan magbuno hindi sila maraog bang ha-desert magbuno asabat to nag-decide din na kurasin kuhan niya ako na niya ako man wala na sila imapas so nasib na yung kuhan na muyat na mo yung kuhan panagnaan buno buhin Rasul sallallahu alaihi wasallam hagwa sin ini Arab Peninsula sa taintag plano ansin buno in Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab nagritalit dito amon mga taupiyara niya nagdasin amon kuan piyag buno si mga kuan ini amuyad to narain dito nakapamu inamuin Rasul sallallahu alaihi wasallam amon ang kirapal niya kan Khalid long na ni Khalid siya inamuin udang malagbis sintuhan amon na Khalid ibn al-Walid inamuin kuan to nasib niya inamuin mga sundalo ito na hati niya nag-start man na mo in buno antara sina mo in Muslim ibansin mga kafir lauta hakwa sila lang peninsula sabab na nagdipin na inamon mga Muslim sinamuin ini paghula nila ibansin ini pamarinta nila na amo yato kaya kanapan pag ubos sin buno yato amuin ni sumunod kanya among buno hatabok buno hikaro waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in buno ini buno malaggo bang biya mga kuanon buno dakula sabab
Pag-ingat sin amuin mga Persian, ay pag-ingat sin mga Roman Empire na nakapulasot din amuin katluan ay ito nga ibu sundalo. Halaw man sin kawaan nga ibu sundalo nila, nakapulasot in sundalo sin Muslim. Wala na ubos na kuwan. Babaya sila mamuno. Umurol pa Madina, Munawara. Urulon nila pa Madina, Munawara. Bunuon in kuwan ang pare. Kumusog dahil dito. Nagplano sila nakatipon in mga Persian 200 nga ibu sundalo ipamanaw pa Madina. Napag-ingat si Rasul sallallahu alaihi wasallam bat mamanaw pa Madina in 200 nga ibu sundalo. Nagsadya siya sa sundalo, nakatipon siya katluan nga ibu luan nga ibu amuin sadya masabil lang ta luan nga ibu sa hawak tuyad to inkahalan sinamo ini mga Muslim halong pasigpitan, halong gutom, mapasuin hula ininikuan kulang lang sinamuin ba sa anggali sinamuin logistic nila amuin mga kalalakihan sinamuin magbubuno kulang. Napag-ingat sin mga Muslim biyayad to na inhi Usman ibn Affan tunggatos unta in contribute niya buno yan to tunggatos unta inaman suko niya na inkay banan nag-contribute na sin kakaya-kayaan niya in kababaihan katantan hiwa din namon mga pamulawan nila liyon palawom sinamon kuan ang payatod mato para sallallahu alaihi wasallam yung mga kababaihan piyag hatod matukar na bang man sadya amin aun ka pagbaranja sinamuin inibuno yadto inamuin kuan namiyanaw na pagbuna nagbak sila rito ini Tabuk buno ikarwa Tabuk ingka ina siya but kumo tayo naman buno ikarwa buno Tabuk inaman kuan ini sa kawa pagpanawmad to sinamuin ini kuan wala in Rasul timakadiha kuan ini pag nakuraan pagpanawmad to sila Ibn Haris kuan inamuin buno yadto dito Tabuk ini wala na lausin buno pagkasi naman pagpanawyad to pa ini Tabuk kaya ba itaan ni namuin Zaid ibn Harisa amin nakura sinamin inilaw niya General Kuman sinamin sundalo yato nasakit in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag sakit si Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya maka concentrate amin ini pagbuno mabimbang siya di amin nung inamin kuan nagbalik sila pagbalik na amuyan pinamuin waktu kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu yadto in natin niya banghaw po unta inamunsal sila ini maitong haamuin pagbuno buhiin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya yung tagplanuhan duara buno amo rin buno amo uta ibang buno Tabuk siya yung tagplanuhan inamuin nato yung katan in paghuhus na doon nalipat in Kuman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam noon kan Umar ay kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diha ini inamuin pagbuno ini ni kinusog hakay na pusan niya inamuin campaign lang singkuan pag amon organize si Rasul sallallahu alaihi wasallam apag nakuraan ni Usama ibn Zaid ibn Haris sa sintaw ng putag isa dahil nga hijra ang putag isa rin hijra illa anna hadal jays
lam yalbas an tawaqqafa an az-zahab. Dili sila rin nga pag panawan matupa Tabuk. Lamma alima Usama bimaradi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagday ni Usama nakarungog siya sinamuin nasakit in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diyan niya mini pamadina yung mga sundalo amo natin kawapat si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong nila sa gawa. Gimanti mayanin Abu Bakar radhiyallahu anhu amoy naghalipa intiya panaw sin amoy Abu Bakar amo in plano sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagbunuin niya min wala na laos pialaos niya. Asarra ala infadi Jaysh Usama, pialaos niya nagbuno amo na ini namuin ini panagnaan sa buno ha amo in waktu sin nagkhalifahi Abu Bakar amo in pagbuno ini supposed to be buno hikarwa habuin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wala na laos inamo ini pagbuno ini na ini khutbah sin kuan before isundan umianaw nagbuno basta ko kanyo inamin khutbah sin Abu Bakar ha amo in pagbuno in khutbah ini amo na ini na-recognize aturan sin amo in pagbuno dunya in buno aw naturan niya in Islam aw naturan niya bisan pagbuno in pagbuno di makajari maglaog di makajari amo hilamod mo mayroon lamod niya duog ka sin amo in kuan. Hada wa kanat khutbatu Abi Bakar radhiyallahu anhu fi Jaysh Usama before mianaw inamo in sundalo pag na Quran ni Usama ibn Zaid qabla tawajjuhi ila ardil ma'araka habi po sila sinud palambuno bimasabati ta'kid li adabil qital diya sa pantol siya amuin ini assurance sinamuin aturan pagbuno wa khuttatul askariya iban amuin military ini plan ha Islam wallati yakunu fiha inari Abu Bakar la tahunu wa la taghduru ayaw kamu magkhayanat ini niyadlisan niya sundalo bubuno wala tahunu wala taghduru iban ayaw kamu magpanipo ayaw kamu magkhayanat ayaw kamu magpanipo wala tumassilu iban ayaw kamu magpanglutang amon taw niya matay na di naman jari lutangon mo tuktukon mo pa sunugon mo pa kadinisan mo pa di makajari buno sinamo in Islam ini namin aturan recognize sin dunya inamin aturan ini bimasabati ta'kid li adabil qital wala tumassilu ayaw kamu manglutang amon taw niya matay na tuktukon niyo pabunon mo wala taqtulu tiflan saghiran ayaw kamu mamuno bata-bata ayaw kamu mamuno bata-bata wala shaykhan kabiran iban ayaw kamu mamuno taumaas senior citizen di makajari bunuon wala shaykhan kabiran wala imra'atan iban babae ayaw kamu mamuno babae wala ta'kiru nakhlan ayaw kamu manglarot amuin itianum hulma wala tahriku ayaw kamu manunog panghianom panunog lamod na rin sampay bahay ka to ini magsunog o magbuno magsunog sampay mga bahay sunugon sin sa tro mo lang kuan wala taklau sajaratan musmira ayaw kamu manglarot amuin kahoy magbubunga ataw mamila wala tadbahu syatan ayaw kamu manumbay bisan hayop kambing atawa bakara atawa sapi ini advice niya mga sundalo before lumurot pabuno yung mga sundalo sila aw bairan atawa unta kambing sapi unta wasaw patamuruna bi aqwamin parahu anfusahum pisawami aun kalabayan yung mga tao in sila nagkukonsentrate sila halawm sinamo in pag-ibadatan nila di mga simbahan atawa uno-uno mga tao nag-ibadat halawman sinamo in kuan nila pag-ibadatan nila
padauhum, pasarin nyo sila, ayaw ni sila tata. Wa ma paraku, iban sinamunhinang nila, anpusahum. Ila an qal indafi'u bismillah. Pag-uusap kayo na po saan, alam niya, panahon na kami insyaAllah. Panahon na kami insyaAllah, ubos niya nihatan. Yato'y namun inkuhan, yato'y namun aturan sin, ini pagbuno ha Islam, di manjari maglapay, di manjari maglaog, di manjari maglutang, amun lutang umintaw miya matay na, di makajari lubusin mga biyangon atau manunog atau kundi na Islam. Ini naman kuan. Ini panagnaan gua dayng amun khalifatul awal amun gimanti Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdasing kuman pagwapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad napada Usama ibn Zaid dalik al-fatah al-miqdam wal muslimul wari. Implement sin Usama ibn Zaid amun nakura sin amun commander nila. Ini daakan ini wasiat sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Implement niya marayaw inamuin ini advice in na asama batu nasarahullahu alal ada fi ardil balqa nasran muajjaran di maug sila hamuin buno ini piaraog sila sin Tuhan sabab sinamuin ini implement nila inamuin ini daakan sin Tuhan way sila nag-violate aturan pagbuno. Surya ini menunjuki in pengajian makawata ini in panagnaan 20 ini amuna ini panagnaan na atubang inamun mga umat Islam iban si mga kafir hagwa sinamun ini ni Arab Peninsula. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam amun yabutan na siya sinasakit siya pag-ingat niya surun in Madina bunuon sin amun kafir siya nagsadya sin kataan sin iabutan niya amun kuan biak na matupa kuan pia bak matupa gua sin Madina inamun kuan di siya mabaya pagbunuan laum sin amun hula niya. Ini ang bukli ng mga very important strategy sin amun mga magbubuno sundalo uno na pagbuno. Bang kau magbuno, bukun mura ako, dahonin ato magbuno halawm sin hula mo. Bang murahon magbuno halawm sin hula mo, misan kau rima og dia og dakaw. Sebab inalo mo hula mo. Bang kau kuan, bikaw. Bang murahon magkaloy sa tru mo halawm sin bahay mo, dia og dakaw. Misan mo napatay pa inado mo halawm sin bahay mo. Sa in pagbuno, suway mo in sa tru mo dahon magbuno, suway rito halawm sin amun katanaman nila, alam sinula nila mga dapat. Bukun doon alam sin ini katanaman mo. Bihanin na mo in. Nabukin nila ng mga secret sinamuin military ini kuan. Strategy. Na pangadyon takong bang unuin mahitayat to na awnin namin kuan. Tagna kaya sa watakaina ina mo ini pagparasulat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yato'y maksud niya magpasaplag sindaakan sin Tuhan. Magpasaplag sa namin daakan sin Tuhan. Na ining pangadyon, talang niya awamilul patil islami wa khasaisuhu wa asaruhu. Amuin mga elemen. Amuin mahita, unuin na hinang sabab. Mahita na awin namun lang niya Islamic conquest pagyanon. Atawa Islamic liberation. Amuin mga piag-liberate nila namin mga hula sin mga kafir na kasuod pa lang sin likusan sinamuin Islam mahitaad to lang na inamin awamin sinamuin kuan ini amuin ng dahi mga muslimin ini naawin nila inamuin ini nagdasin pagbuno Arab pangwa sinamuin Arab Peninsula di maug sila mga sato nila nakaukab sila nakaliberate sila hula maluag amuin piyaganap palaun sinamuin hula nila halaw man sin waktu bukon malugay masamot waktu tiyo-tiyo
matao din namin hula nakasuod palaw dan sin likusan sin namin hula nila. Number 1, in element lang sin kwan al-istimrar fi nasriddin al-islami. In number 1 amo in element nakaramat to kanila pa may ta magbuno madto sin kwan ato kharij al-jazira al-arabiyya amalan bima bada bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang implement nila haamuin plano sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasaplag sin pag-agama madto pa mga manusia hagwa sin namin Arab Peninsula amun nato naman ini kuan ini karwa al-jihad fi sabilillah wajibun ala kulli muslim. In mag jihad fi sabilillah na wajib ha mga amuin muslim akil warid katan haparman sin Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Ibay sin Tuhan pagsadya kamu pagsadyahin niyo in mga among satru niyo hariin in kakayahan niyo day nga kusog magsadya kamu kusog hariin in kaabutan niyo kakayahan niyo min ribatil khayl lamud din ribatil khayl amon mag-training ko magsakat sin amon inikura bata waktu ato way pay mga sikatuna yan way pay mga indalupa dinis yan kura sa dyan naman mga unta min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum amon hikapa hanggaw hikapabuwa niyo ha amon satro niyo man sin satro sin Tuhan wa akharina min dunihim la ta'lamunahum iban si mga dugaing din kanila dugaing din mga kuan la ta'lamunahum amon di mo pa sila kaingatan sa Allah makaingat aun mga satro niyo rin kaingatan aun mga satro niyo rin kaingatan aun waktu nag-agad kami basit tatro mo di isa di mo kaingatan yung panganal mo siya inini gapi mo sa kali mo kung siya gapi mo sa nag-agad ka mo di mo kaingatan sa kaingatan sin Tuhan hindi siya yung pagyano na ito amin mga munafikin pagyano amin mga lansok hangwa lang sin Tuhan bingit halawm amin tiyatapok nila na mo ini sakit atay kayo mo inamudukal kayo mo tiyatapok nila yung piyakikita kayo mo amon piyakikita kayo mo dayaw sa inni tiyatapok amon mga yan pag-ianon sin Tuhan wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tuntiqu min shay'in fi sabilillah uno inhi pag napakamuha ini ikapag napakamuha karna sin Tuhan seek of Allah karna sin Tuhan yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun gantian dayan sin Tuhan di kamu maanyaya di kamu malapis di batin Allah Ta'ala li magpalapis ka niyo di kamu malapis uno ini gasto niyo inamuin kuan karna sin Allah bayaran yan sin Tuhan kaniyo di kamu malapis wa antum la tudlamun wa qawluhu ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa istabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millatu abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Pag jihad kamu dan sin Allah Ta'ala sin haqqa jihadi sin sabunal-bunal pag jihad huwa istabakum sabab in nagpihan kaniyo in Tuhan Rabbul Alamin bukon kamu in nag-decide bukon siya huwa istabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ini wayruun piya panjari sin Allah Ta'ala amun makarhilkan yung kamisanan hatungod pag-agama uno pag-agama di akan sin Tuhan bukon ikang ikay mo bukon ika yung pagbaranja mo bukon ika miskin kay mo
Buko ni karagdag si pangalta mo. Wayroon na mo in kaunitan. Millatu abikum Ibrahim. Inyan agamasin amo in ini ama ni Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Siya yung nagtawag kanyo yung kamu muslim. Min qablu rin nga mga magtulakaw na to. Wa fi hada liyakuna rasulu sahidan alaikum asupaya amo in rasul amun diaksin Allah Ta'ala siya yung mahinang amuin ini saksi doon kanyo watakunu suwada alalas in kamu siya mahinang witness ibang saksi antara si mga manusia paaqimus salah patindukan yung pagsambahayan wa atud zaka iwan tunayan yung pagzakat wa tasimu billahi iwan in kamu panggayudong kamu hakamasin Tuhan maugot huwa maulakum Tuhan Rabbul Alamin in amuin ini master niyo huwa maulakum at iniyasin na kura niyo panikmal maula wa ni'man nasir tingga daw sinamuin amuin ini lauta nakura atau master tingga daw isab sinamuin tao sinamuin tatabangun in kamu mga mukminin amin tatabangun ni'man nasir amin tatabangun imana nabang amun Tuhan Rabbul Alamin wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir ya kamu mga beriman idza laqitumul ladina kafaru zahfan bang kamu magbaki man sinaming mga sila nagkukupur zahfan amuin sila nagbak kamu amuin ini dimurusmog sila maun kayo panawatuan lumul adbar ayaw kamu manaikod ng kanati na ikaw makoy pagkita mo dumapak kaw makoy ayaw kaw makoy wala tuwallumul adbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah in tao amun magoy bang mag-alop na indua satro hapagbunuan pamagoy isin magoy doon hapag-alupan puas din amuin bang kaw magoy bukon kaw magoy tumapok sa need ko rin katana amin lugal kaya lulugalan mo di ko matanam doon matukaw minda pa amuin matanam kaw atawa matukaw humambuk ko pa mga panaiwan mo supaya ko rin maisulit inya to rin may itong pakoy sa amon pakoy amon kakitaanin amuin langit sa umpa amuin amon sinkusog mo dumakan amuin yatin amon itong pakoy amuin pagbunuan namin bihayad to faqad ba'a bi ghadabin min Allah biya niya sinamuin ini piagganti inamuin ini niya yadtuha astro sin Tuhan hati niya in Tuhan maastro ha amin tao maakoy pag-atubangan wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir iwan may nang kanya amuin hulaan niya adlaw mahuliin jahannam sangi amuin hulaan wal ayat allati tahuddu alal jihad kathira amun mga ayat ini mataud-tuud amun mga manunjuki pa wajib pagjihad fi sabilillah landu mataud asababatin kay manan mga ulama itong nila indukong sin Islam bukon 5 sababin pagjihad iliamod nila bukle nga rukun ikaw okay ini katunya al-aqidatur rasikha amun sabab mahita naka pagbuno hakwa sinamuin ini kuan naramad to pa guwa in pagbuno al-aqidatur rasikha laday al-mujahid al-muslim amuin aqidah pamarat saya maugot amun tiap-tiap hambuuk mujahid muslim mukmin ya'taqidu i'tiqadan rasikhan amuin namamarat saya sin pamarat saya mahugot
amun believe niya inna ba'a nafsahu lillah, amun diagang niya na yung ginawabaran niya ha Allah Ta'ala, baya na si Tuhan na yung magbayakan niya hakar na sinamin Allah Ta'ala, inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa man awfa bi ahdi min Allah fastabsiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Amuna ini namuin ini kaputan si mga kuan, mga mukminin magjihad, istara minal mu'minin anfusahum, sa kauna na binisin Tuhan ni namuin mga ginhawaran nila, amuin pagjihad nila fi sabilillah, iban sin mga alta nila katantan in mukabil niya, yung ganti niya, amin pasurun sila sin Allah Ta'ala walaum sinamuin ini sulga asama betu ingkatan sin itika diman pamarat saya iban ingkatan sinangan-angan si magjihad fi sabilillah in matay siya battlefield, matay siya battlefield, amoy ating kabayaan niya sa aming kabayaan ning sunod palaum sin sulga, amoy ating kuan ang kanmonit pagdauhon ng mga Muslim mujahidin na in waktu haupo na paggain namin dua yung lecture adlaw ini yato nabuk yatag naan sa dyan sa Allah Ta'ala ini continue na to bang kita rilan sa Allah Ta'ala kusog iman kaya sugpaton na to dahil namin pangadyan ini ha kusungon ay namin biya mga ini nuktalaw sinamin kuan beta ko kanino biya mga walo turen na sabot ko hain doon aon pa kuan insyaallah Ta'ala sabuton na to daha sugpatan natin pangadya na to susungon. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.